I veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Danas ćemo raditi novi video o još jednom alatu za CD i DVD. Ali pre početka klipa želim vam se stvarno zahvaliti na podršci koju mi dajete na ovom kanalu, kao i na podršci na kanalu Lazar Matić Neobičan lik. I da vas zamolim samo da isto to učinite i na kanalu Sa one strane istine, kako bi taj kanal povećao se na 60 subscribera, a ovdje nadam se da ćemo vrlo brzo doći do 100, kao i na kanalu Lazar Matić Neobičan lik medija. Bez daljeg odugovlačenja, da se ja bacim na temu ovog videa, softver o kojem govorimo je DVD Extra Audio ekstraktor. Dostupan je za preuzimanje za Microsoft Windows računare i možete da na njemu kreirate vaš novi DVD ili audio CD, da konvertujete iz DVD CD-a u audio CD, podržava sve ulazne i izlazne formate, uključujući MP3, FLAC, AIF, podržava Dolby Audio, podržava Work Digital Audio i slično. Imate mogućnost grupne obrade i da unesete, ukoliko je to neki DVD album, a želite ga napraviti na audio CD, možete da unesete žanr, izvođača albuma i sve osnovne informacije koje želite i tako napravite, ali možda i neko vaše buduće muzičko izdanje ukoliko se bavite muzikom, pa to može biti značajno u svemu. Također isto tako možete da radite bukvalno sve što želite, audio CD u DVD, DVD u audio CD i slično. Također možete i da raspakujete te datoteke, da ih reprodukujete i da napravite zasebne datoteke. Tako da eto, više o samom softveru možete saznati na sajtu blindhelp.net, odakle ga možete i preuzeti. A iz ovog videa bi to bilo to. Nadam se da ste uživali, lajkujte video, subscribeujte se na kanal i šerujte klip, subscribeujte se na kanal Sa one strane istine i Lazar Matić Neobičan lik medija, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Do tada veliki pozdrav i naravno, ćao.